Kashitarik rumpang arja arpusan arngot ki kertong ki banya aireng persya uwe hak election MDC Shajante Hills Autonomous District Council JHADC na Jowai North Constituency katau ba Andrew A. Shulai ba Kro El Parian kilawan bantap kertang yelade Office Deputy Commissioner ke West Jante Hills District. Uba Andrew ubadairu MDC mementa ke Jowai Central unya aireng kumu kertong ke Voice of the People Party kat ba Kro El Parian ubadai uwe negi nong Tremon subha bo pau khmat harilom jantia unya kun kumu kertong klamseng panakane ke constituency ki don sagi we pat ki kertong negi we seng sang himaru kumjo ki banya aireng. Uba Andrew udai tang mauhi sitting MDC ubayo tiket na ka Voice of the People Party VPP kabala syak keno baka ai tiket u baudu MDC kutpor namar ka penjalannya ke election MDC kabala day ban longhouse nam araja arpusau Henry Lara samentaus nam araja arpusan. Jadi itu awan wakani ka transformation of people lives and people. Sama doang ipi ngani arte matur jab na kongres ka MDC. Dan meta de MLA na kongres isi. Jiman jinglong hi yang san ma hari ni buat berdep. Uyo i opi ngam kami kon jimut jim semua yo. Opet na wan mon parti ni yo nam jiman. Mereka kamu tip lang pi iwija. Iwija ko ada apa le chwa ile election MLA. Pi apply dengan parti kongres. Mun pi apply itu demi na jimut jim perkat jim umar ko ngino kerjaan kongres parti ko ka Jowai constituency. Mana mi jimut perkat percang itu onjat mah kepol tangan di lah dengan wan gulu tiulah ni sipat ong itu baik kato wayo itu por do ke TMC dengan man dengan jo ke parti man kam ga nongring ke kongres man sekular man ora tapi por kamu kerup biur empan sini to ile na nang siao tho ba to wa ibru yang konsensi tam siao ben jo ga ke parti ini siao ga parti siapa Andrea jing loyalty yang kau kuhi nang dalam itu yang mana kau di dalam opposition itu apa district council hari ini loyalty ya itu kan. Ini yo kat ni ada opposition ni ada MP election dan murah dan study ya kon loyalty ulai kon ka parti pajkeman yo nek hajo mau change sedaya yo hajo kamu nak lampun ini TMC apa Meghalaya dan pun kita kuai ni yo good dong ni kamu tak ihon ke status yang MLA teman. Tapi menjadi kata mana yo pat mana yo hajing loyalty yang ni ke parti yang PVP hari ni por berdep do campaign gaya ke por MP election dan do jemput siap tu igi bro. Yo wa kamu ong ya. Yo kani ke juk yang ni election kan ni por kan ni daman ram hair ka. Nang poi kistem nang poi sem nang jor involvement yang kepaisa tengka nang jor involvement yang di saben bit harukom ibru member lagi ipet ba to hadis ket ke election ipet ba to SME to nang sekri iyo ni bani to terwai yo jit yo man i hendra yo man nang sekri hendra ngayo kan ni ibru latin man ibor jet bru de chap bit ko kom pen bit iki ko karna lem na hendra iki ko kan ni kan orang ko ya ga PPI ngaji ya hap ko kan orang yang ngada nam to wan heni yo je heni yo haki hakan ni ngayo le ko terwai lah dia mana kamu cekri jadi kamu yo pi ibu jaga deh akan ini por kami ngayon nang lagi por jing berkat yang berubah yang semen lagi semen dimentoy semen baik dimentoy yo nong semen baik dan rai kamu tibi kanong rim yang macam buru yang macam tukar lagi iwang halaman ini yang per handai nong tutre itu buru tibi lain yang cuai pun cuai yo he man cuai pun cuai ya gi buram ye gumi buram pet sindong yang hari melang salang dor bar per aduk yo he non man ra in the council yang ilum cuai handai ha ni por nai bi jing pun pembet har kam ni spa phawat ni tebun jing berkat resmen aduk sencar kadar le dalai chiang ngala ni bi to kan kong do set pro candidate ha yul ti lo yo majority kajing kalam jing berkat le tentang jing berkat le wow ya Uro em coalition yung ano man. Kaya kata tinggal yung itu dan kamu tadi berkali yang cross bayi 15 bet channel yung cross ka ni ka. Yung bigani hakan ni yung video jah election yung ada muncul. Election muncul ka jing involve jing ya komite mo. Aduh sistem aduh bepa ada mereka tu to sistem naman rukom ko. Andre kan ni jing lalu ti yung ngai sebenarnya mang jing lalu ti ko tume. Jing lalu ti ko tume kawa untuk pesan tu ini perlu gini uti untuk ada bukan basi tahap yang aja kata tahap yang ini untuk ada kurang pesan tu ini perlu uti
Pak kama buang iwan ini jing kurung karam ni kama council ni pun iwan ini persangi gatu yo dengan ruti utme wan ra jing ko jing ba ha jing cara council the response ni pun asnya siapa tu ya ni kabar tak hai pen ba I no cekri ki sim ki wo jet wo pen kan pen ha bi yo non to lalu mi obet ki rai pen ba kata to ga ruti I pen kabar ha ki nong chok nong hi nong wodos yo rai kon rai kang rai ki to dai rai iwa cha influence ai wan wan iwa rai ke dengan sing lupa perkat ki gejing kermen menta gari ngol wai dia yibam kami hai ni to kat kam ka schedule ang ka yo penda yo yada ye ka jaj buruk yong I yo to wa ya ka kur ka jaj yong I ka ba chemi na ka bai ha do ne ka sngi sa si ong sa si yo wa na do yo council kini ki MDC ki yong I ki man ara pendele pawon mbu ben ki chuna ta ye ka anyu temet makam jo la yada ki kur ki jaj ki te kani to ka wi na ka bor to ba chema wa ong ato u hima ka rai ulai sai ulai kalama ulai ka suli kan tua yawara kinong chong chnong yong ga juai not kam joi le garijan tia gyong o yaranti o yatali o mi ni cha pharang khanang yo chim banta hai ge kalam yo kor chani nei banta wo chungan ge jaj baruk ta kani to ka wi na ka banta sagawar le ko ki em ki wa kyong I ru kar pang I hai kita na do ka mantru ka mantang ka kupli nei tawan ka mangot kini to ki wat em ki jing im ki kini la yo kam ki nikat council ki I MDC ki I mben ki te met uchna an lo ti yo benot re wato wada cha khlo gi mo cha khlo ka chi la tampra la tampado te iwetep kini ki council ki I to du dai ya ki te thwai ne banta yo ka poisa re ya dawan ni ka thwai langan na te san loriten la to pan man nga hu nyo la yo leng manang kan chema to wa ka yaw ga hat I hai ni bon ke song dai ki yaw ki wa bon ha jan ti ai kham tam hi ni ha juai ka yaw daman ka ka her ha ga dai ga thet daman ka lang a ka pisa daman ka yam ikiat ijelo yong I khon ka Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya